Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke ichannel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthola ama notification uma kukhona ke ivideo sifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors kwiBetway Premiership, sokubhekela lapha ya kwezimnyama iOrlando Pirates ke ibhakabhaka kubukeka ngathi lingase lishintshe libe Samarumo Gallants ke engena njengamanje kubikwa ukuthi ke Orlando Pirates ngathi ke ibhekise amehlo ayo kumdlali ogijima kalapha yakuyona ke iMarumo Gallants ke lo mdlali ke ongokudabuka ezweni ke laseBurkina Faso lapha uIbrahim Bains kuthiwa ke Orlando Pirates iyamfuna lo mdlali, kuthiwa ke ithemba layo isilibekele ukuthi ke mhlambe ke imthole ngesikhathi ke sewindi lama transfers makuphela ke yona ke le season esikuyo lapha ngenyanga kaJune. Orlando Pirates kubikwa ukuthi impela ke lo mdlali wasesiswini iyamfuna lapha esigodini sika Maminzela ke yona update engiyiphethe ke njengamanje, like ivideo usubscribe kuyona ke ichannel. Mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethela ke ezemidlalo okuhlanganisa ke ama transfer news kanjalo ke nama transfer rumors ke ahlangabezane kwivideo elandelayo.